Ubivuga amazina? Jewe nitwa Kigabo. Ndigapita wa hano mu Bibogobogo. Yego. Ikintu kibabaje giteye ubwoba nukuntu abazalendo bakorana na leta bakaba baratumaza ibintu baratwiciye abantu bagakora genocide aha mu Bibogobogo. Uzenjewe nje kukwereka imva z'abantu nkwereka ibimuga biri hano. Ibyo byose FARDC irabizi. Ariko rero ikabyirengagiza igasirika korana n'abazalendo. Uyu yakutumba ko turabivuga mu ingabo ziwe nizo zasenye kino gihugu. Ariko leta ntirabona ko akora bibi. Iracari ko imuzana ikamushira kwiberi ikamugira general kandi afite ingabo zamaza abantu. Hariho ngira ngo bakurikira amasezerano yabaye Nairobi aho bahamagaye imitwe yose bayisaba yuko isinya ikagendera kuri gahunda ya leta. Niho habaye icy'abazalendo abemeye n'ababaya kutumba bemera guhinduka no kureka ibyo bakoraga kugira ngo bagendere muri gahunda ya leta. Abamwe mu babyikuyemo barabyanga barimo twirwanaho na za M23. Ubona yuko uyu yakutumba n'ubwo wenda hari ibyo yakoraga ariko byahindutse no mu manama hano bahoze bavuga yuko biteguye gutunganya ibintu byo mu bitekereza ni ikinyoma kiriya cyambaye ubusa. Iri joro aba baturage bose baraye badakinze, abantu baraye ku mpango z'inka. Twabivuze hano nawe byumva. Wavuze ngo hano hakozwe genocide, abantu barapfuye uze kugeza aho imva ziri mu kwezi kwa gatatu umwaka ushize hapfuye abantu. Ukwa hano hari abafakazi no guhamagarira ngo uyu n'umufakazi kandi abo bose bishwe n'abazalendo. Leta nta kintu bigeze ikora n'ingabo z'abarundi. Umuzalendo komanda wabo n'uyu yakutumba, uwundi ni Toronto akorana na leta ari hano hefi baraka hano mu Rwebanako. Ijambo bahoze bavuga yuko hariho ngo abazalendo babi nabeza byo nta mwebwe ntibubyemera. Ta muzalendo mwiza twebwe tuzi mu Bibogobogo. Tuzi FARDC niyo iducunze. Colonel Ntagawa turi kumwe hano. Turi kumwe n'ingabo z'u Burundi. Ariko abazalendo ko turabivuga ku manywa ntituhaye tubibesha. N'iri joro ryakeye twaraye tubona kubera abazalendo. Hanyuma ijambo ryo kuba twirwana bivuga yuko ukorana na M23 kandi M23 ifashwe nk'umutwe w'iterabwoba urwanya leta ya Kinshasa. Ibyo ubona bidashobora guteza ikibazo abaturage no gutuma leta nyine ibarwanya nabo. Biriya rero ibyo twumva ku marezo sosiyo tituzi nimba rukuri. Twebwe ino gusa ibyo tubona yuko iyo mitwe yombi ntayihari. Twebwe turi abaturage gusa ibyo twumva tuzumva ku maradiyo tituzi nimba rukuri nimba bakorana cyangwa se nimba batanakorana. Mwebwe ntimwumvise declaration ya Matama? Twarayumvise ku maradiyo ariko twebwe abaturage ntacyo twobivugaho kuko turi abanyapolitiki. Nibyo. Sawa. Hanyuma message ya nyuma ushobora gutanga hanyuma message ya nyuma twotanga nuko twifuza amahoro. Twifuriza n'abacu bose aho bara amahoro. Twifuza yuko bira bitero zahagarara. Abavandimwe bacu bari mu Minembwe bakagira amahoro ndetse n'inzira leta ikafungura n'inzira bakabona ibyo kurya bakabona ikintu cyose cyo kubafasha kuko n'abakongomani. Yego. Hari message orenzaho? Yego kongera gusa wacu yarangije. Twebwe gusa message twotuma kuri leta ya Kongo nukuduhereza uburenganzira tukagenda uko dushatse kandi bakadukura ku izina ry'ubunyarwanda. Turabakongomani zana kwiza. Barabita abanyarwanda hano. Bazava ngo turabanyarwanda. Nahi barakanu kwashika bakaba dutera babuye ati dore umunyarwanda araje. Okay. Amaye plateau Bibogobogo. Turamahoro. Ariko abo tuvukana mu Minembwe hari ababyeyi bacu, hariyo bashiki bacu, hariyo abo tuvukana fe. Yego. Bo bafite ibyabo. Bari entouré. Ntibiyabura barapfa buri munsi amadrone abariho. Abagore barapfa, abana barapfa, abahungu bagapfa, abakobwa bagapfa. Biratubabaje kuko ntitwogira amahoro ngo dutekanye. Bari umuntu abacu na badata bari mu Minembwe bahaye bapfa kandi bakatubwira ngo ko baricwa n'ingabo zazamutse ziranyura hano turazibona z'abarundi zikaja ruguru tukumva ngo hari ibibazo.
ibyo bintu biratubabaje none turavukana nabo yego none abarundi kubera kimwe bwo batabica bakaba bahaye babikora icyo kibazo maze ikibazo hano duturanye neza na guverinoma nta kibazo dufitanye na guverinoma hano impamvu iri ruguruga tituriye turumva gusa ko abantu bashira buri munsi nijoro amanywa igitondo umugoroba ijambo ry'uko hariho twirwaneho ukabirwanya leta ikaba yaridekaraye kuri kumwe na M23 baryo muritekereza iki mubona ko ushobora kuba ari ryo rituma bariya bakurikiranwa na leta cyane kubera ko barwanya leta kandi babidekaraye abatuye mu minembwe kubera hariyo twirwana kugira ngo hano hano ntayihari rero bariya babonye ngo bari mu gutotezwa cyane kandi bagatotezwa na guverinoma gute guverinoma itadushira kwibera turabakongomani guverinoma tidukunda ndakeka kuko ariyo mpamvu baremye imitwe yo kwirwanaho ati nitutirwanaho turashira kandi turashira guverinoma ifatikanye n'abazarendo kutumara birwanaho none urumva se baramuze baretse biriya ubona ko batagira amaro nkuko namwe mubaye nikibazo ibo ntibemeye leta kuko yobaha amahoro ariko mwebwe murayemeye kandi mubaye mu mahoro turi kumwe na guverinoma hano ni amahoro hanyuma ni iki rero mushobora gutanga nka message ku banyarwanda aho bari ku isi hatandukanye ibo abantu batuye abacu tuvuga rumwe bari hirya hino twobabwira kuko yoba guverinoma yari tuvumerereye natwe ngo ibavumerere ibone kuko ari abana b'igihugu ibakundi bashire kwiberi ibaheze uburenganzira nabo biyumve kuko ari abana b'igihugu icyo twosabisha leta kuko iyo bashira kwiberi nabo abanyaminembwe kandi no kongeraho ibi nubwo byatangiye Merci beaucoup. Ndakuwa mfupi. Ndaanzia le 13 Octobre 2021. Tumekuwa atake Bibokoboko na Maimai, ilikuwa Maimai ya Kutumba na Maimai Biroze Bishambuke Ngoma Nzito. Na walikuwa pamoja na wale ambao mnaita Red Tabara. Hapa tulikuwa na mingine 32. Kwa leo tunabakia na mingine 4. Zingine mingine zote zimebomolewa. Na zimebomolewa na ya Kutumba, zimebomolewa na Ngoma Nzito. Na Red Tabara. Hawa watu ndo wenye walibomoa Bibokoboko. Kama nasikia Bibokoboko, tunabakia mu mingine 4. Hapa kwetu kisha kubomolewa hatukupata hata mtu mmoja wa serikali. Tukisema serikali ni kuanzia chef de groupement, chef de secteur, administrateur. Jusqu'à maintenant hawakukuja kuassister population. Est-ce que wanakuja kuassister? Hawakukuja kuassister population. Hadi leo. T'imagines votre chef hiérarchique hafike kwenye muko, awapatie pole, awapongeze pole kwa shida ambazo mmepata. Lakini je, merci kwa sababu tungali na tutaishi tu. Ulisema neno mzuri, walisema msema kweli ni mpenzi wa Mungu. Nitasema ukweli isiye kuwa na ingine neno, hapana, kwa sababu ukweli ni ukweli. Vraiment FARDC ilitumika kazi hapa Bibokoboko, Armée Burundaise ilitumika kazi hapa Bibokoboko, très bien, na tunawashukuru. Tukafanya makollaboration zimoja pour que wasaidie raia. Wamama walikufa, wamama wajawazito, wababa wamekufa kufuatana na krizi ambayo tulikuwa nayo. Tukisema hii maneno tunasikia huzuni na kuja. Kufuatana na nini? Sisi tunafungwa. Kuko enclavement na kuko kifungo. Watu wenye kuwa makala wanatushindia. Parce que hatuende au-delà de 10 km. Hatuende au-delà de 15 au nord et sud. Donc ile 10 km ni mingi. Kuna neno ambayo wameguzungumzia aseme watu kufika Baraka inaweza kuwa ni boga yetu. Hapana. Kuna watu ambao wamefika Baraka wakakufa. Kuna watu ambao wamekufika Lwebo wakakufa. Na kuna watu ambao wamefika Baraka wakaponea chupuchupu.
Yeye colonel kwa alishafika hapa. Hatutasema mambo ile mambo ya kusema seme ni tutasema mambo ya ukweli. Lakini kufika kwako hapa wewe inaweza kuwa jibu. Lakini hatuaminia. Tuseme ukweli. Hatuaminia. Lakini inaweza kuwa ukweli. Kwa sababu president akisema neno basi sisi tumefisha watu wengi. Donc tuko na wabrese wengi. Notama yeye kijana. Ngombe zimeenda. Kumeenda 24453 vache. Zenye walibeba. Wenye walizibeba ni wanani? Ni wa mzee ya Amuri ya Kutumba. Zile ngombe waturudishie nazo. Sasa dede wamebeba mbuzi 24000. Acha nikupatie nazo, niko nazo hapa mnani. Kuko 24453 vache zenye zilienda. Kulienda mbuzi na kondoo ni 13962 chèvre na mouton. Manyumba ambazo zimebomolewa za manjanja tulikuwa tunajenga vizuri sana. Ni manyumba 2123 ambazo zimebomolewa. 2123 na wamebomoa centre de santé 2, wamebomoa école, kuzibomoa na kuzisakaje mabureau ni 14 école primaire et secondaire. Sasa makanisa nazo wamebomoa makanisa 10, zote zimebomolewa. Kuko matemoignage. Son Excellence, à tout honneur, tuko na huzuni. Tuko na huzuni, tena huzuni kabambi. Kuona watu wa vibokoboko wanafungwa sawa nyama. Na tunajua gouvernement iko. Hatuende odela ya zile kilometraje ambazo nimekuambia. Munasema sisi tumefanya vikao kwa nguvu zetu wakati tulikuwa na ngombe. Vikao 60. Mimi ndio mwenye nilikuwa president, nilikuwa na viorganize. Hao ndio wenyewe walinipatia ngombe. Tukachinja lakini kwa leo Colonel, umesema mwaka moja ya hawashuke Baraka hawakuje. Hamufike Baraka? Miaka 5. Sisi ni wafungwa wa hapa. Hatutoke hapa hata siku. Sawa. Asante. Nimesikia. Miaka 5? Miaka 5. Nasikia mnasema kabisa na miaka 5. Ngoja ndakuja kidogo. Kwa hivyo nashukuru sana. Leo tumemaliza. Hii miaka 5 inaishia leo. Leo hii siku ya Mungu leo. Maandiki inaisha. Tusidanganyane hapa sema no tunawaambia mimi siwezi barashira sema na barashira hapa mkishuka kule inyapate problem. Ile ni kweli kabisa. Hivi niko asema hapa. Siwezi kuwarashira ila sema no mtu atoke hapa ende kule hakuna problem. Il faut tuhakikishe kupitia communauté zetu zote. Tuhakikishe hii message. Tuvulgarize message hata kwa wazalendo wote na kwa vijana wetu wenye kuwa hapa juu pia. Hapa ndipo kuko wengine hapa. Kama hakuna sava. Wako? Mzee pale anasema wako, mwana anasema hakuna, hapa anasema wako. Merci beaucoup. Ndakuwa mfupi. Ndaanzia le 13 octobre 2021. Tumekuwa atake vibokoboko na maimai, ilikuwa maimai ya Kutumba na maimai Biroze Bishambuke Ngoma Nzito. Na walikuwa pamoja na wale ambao mnaita Red Tabara. Hii hapa tulikuwa na mingine 32. Kwa leo tunabakia na mingine 4. Zingine mingine zote zimebomolewa. Na zimebomolewa na ya Kutumba
zimebomolewa na ngoma zito na Red Tabara. Hawa watu ndio wenyewe walibomoa vibokoboko. Kama nasikia vibokoboko, tunabakia mwingine ine. Hapa kwetu kisha kubomolewa hatukupata hata mtu mmoja wa serikali. Tukisema serikali ni kuanzia chef de groupement, chef de secteur, administrateur. Jusqu'à maintenant hawakukuja kuassister population. Est-ce qu'on walikuja kuassister? Hawakukuja kuassister population. Hadi leo. T'imagines votre chef hiérarchique hafike kwenye muko, awapatie pole, awapongeze pole kwa shida ambazo mmepata. Lakini je, merci kwa sababu tungali